Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, hello! Tiftakru fej qiegħed? Ekku, qiegħed fil-klassi. Ara, min ġie? Hello, numru 1! Hello, numru 2! Ara, tiftakru x'numru dan? Iva, il-numru 3. Il-numru jieħdu gost fil-klassi, dejjem jilagħbu flimkien. Din l-iskola fejn jattendu Zizi u sħaba. La daqqet il-qampina jfisser li Zizi u sħaba se jibdew bil-lezzjonijiet. Dini il-klassi ta' Zizi u sħaba. Kemmi sabiħa hux. Hawn l-imwejjed u s-siġġijiet fejn jipoġġu Zizi u sħaba. Hawn il-kodba li jitalmu minn fuqhom. Il-bord f'nofs il-klassi u anka xi ġugarelli wkoll. U din Miss Claire, l-allima ta' Zizi u sħaba. Tajċ kemm iħobbuha Zizi u sħaba lil Miss Claire. Illum Miss Claire qed tallimhom littri tal-alfabet. Nunu tajċ kemm hu eċitat biex jitgħallem jikteb u jaqra, qed jipprepara l-pitazz, il-lapes u l-gomma fuq il-mejda. Miss Claire qed tqasmilhom xi karti tat-taħriġ. Kemm hawn tikek fuq din il-karta. Miss Claire tgħidilhom li meta jaqdu dawn it-tikek bil-lapes ikunu qed jiffurmaw littri tal-alfabet. Il-aħwa xi pjaċir. Sadattant, tridux nilagħbu logħba flimkien. Araw taqtawx x'hemm differenti f'dawn iż-żewġ stampi. Illum irridu nsibu żewġ affarijiet li huma differenti bejn l-ewwel stampa u t-tieni stampa. Rajtuhom sew? Sibtu x'hemm differenti bejn l-istampa tax-xelluk u l-istampa tal-lemin? Proset! Fl-istampa tax-xelluk, il-ħajt tal-klassi huwa roża, waqt li fl-istampa tal-lemin, il-ħajt tal-klassi huwa safrani. U t-tieni differenza sibtuha? Ekku, fl-istampa tal-lemin hemm globu fuq il-mejda tal-allima, fil-waqt li fl-istampa tax-xelluk m'hemmx. In-numri għajjew jilagħbu u reġgħu marru joqrdu fil-kaxxa. U issa raw minn hawn, tafu x'insejħulhom dawn? Ittri. Fl-alfabet Malti nsibu 30 ittra. Hello A. Hello B. U tafu x'jiġi wara dawn iż-żewġ ittri? Littra C. Ejja ngħidula flimkien. C. Emmi! Tafu xi kelma li tibda b'littra C? Ekku, ċoff. Ara, jixraq li? Bis-saħħa tal-ittri nkunu nistgħu nikdbu u naqraw. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.